ka morago ga go tsena kantorong ya bommeara ka December 2019 Geoffrey Makhubo o dutse setulong ngwaga le kgwedi tše 7 empa o tswa kgole le dipolotiki go tloga lekeng ya baswa ya ANC pele tla ba mmeara wa Johannesburg e be e le leloko la komiti ya mmeara kantorong ya matlotlo ka fase ga mmeara wa peleng wa Johannesburg Pakstau bao ba šomile go le yena ba mo tlhalositše ka tsela ye. We will remember the regional chairperson as a loving leader, a leader who welcomed constructive criticism, a leader who never took politics personal. Jeff Makhubo was a loyal and a committed servant of the people who dedicated his time to the development of the city and the overall improvement in the quality of life for all the people of Johannesburg. Makhubo yo a belegotšego ka Soweto o tsene sekolo ka Northwest e be ile modulasetulo wa ANC Greater Johannesburg. He was very supportive of the program of ensuring that women are empowered and they rise into the high echelons of power within the ANC and the city of Johannesburg and its entities. Makhubo o be a le moetapele wa mokgatlo wa kganetšo le kgotlatheramolaong la toropo ya Johannesburg go tloga ka August 2016 go fihlela a kgethwa go ba mmeara. O tlhalositse e be ile moetapele o a beng a dumela gore mekgatlo ya kganetšo e ka šoma mmogo ka tlhompho. He will be remembered for his conviction that we might come from diverse organizations as councillors. We needed to work together as opponents, not as enemies. The DA in Johannesburg would like to express its sincerest condolences to the friends, family and colleagues of Councillor Jeff Makhubo who passed away earlier today due to COVID complications. We wish all of them strength and comfort during the difficult days ahead. Morago ga go fetetšwa ke twatši ya corona kgweding ya go feta o dutse bookelong matšatšinyana a lokolola go ya gae empa ka morago ga go tlhakatlhakana o ile a amogelwa gape pitšana kgweding ye a tlhokofala lehono. Mmeara wa peleng Herman Mashaba o boletše ge lehu la gagwe e le kgopotšo go maAfrika Borwa gore COVID-19 e gona e a phela. On behalf of XLSA, I would like to really send our deepest condolences for this loss. And I would really want South Africans to recognize and accept that this pandemic is real. And all of us, we need to really take care of ourselves. Makhubo o be a ena le mengwaga e 53 ga a tlhokofala. O tlogela molekane wa gagwe bana ba babedi le mmagwe.